televizija, emisija Arhiv duše. Nebojša Krstić, teološki pisac, pravoslavni publicista, geopolitički analitičar i književni kritičar. Autor knjiga Politika i obraz za vaskrs razapetog srpstva. Pobediti ili nestati, ogledi o srpskom putu i antisrpskim bespućima. Slovo i duh, pravoslavno bogostražiteljstvo i nacionalna kultura. Priređivač zbornika Pravoslavlje i politika. Autor više tekstova objavljenih u brojnim časopisima i zbornicima, prevođena na ruski, beloruski i engleski jezik. Osnovao i uređivao teološki tromesečnik Logos. Osnivač, glavni i odgovorni urednik pravoslavnog patriotskog časopisa za državotvornu obnovu srpstva Obraz. Za teološku studiju pojam Logosa kod Svetog Jovana Bogoslova, objavljen u časopisu Logos, nagrađen Svetosavskom nagradom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla za 1991. godinu. Za zbornik Pravoslavlje i politika dobitnik je prve godišnje nagrade Jugoslovenskog udruženja za naučno istraživanje religije za najbolju knjigu iz oblasti religije objavljenu 1993. godine. Osnivač i predsjednik otačastvenog pokreta Obraz, koji se zalaže za duhovnu i državotvornu obnovu srpstva. Direktor Centra za istraživanje svetosavske državotvornosti. Gospodine Krstiću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, Bojosnaš. Pa evo na početku da pojasnimo malo neke stvari. Vi ste osnivač i predsjednik otačastvenog pokreta Obraz, koji se zalaže za duhovnu i državotvornu obnovu srpstva. Molio bih vas da nam malo to pojasnite. Pa otačastveni pokret Obraz je jedna nestranačka, tačnije nadstranačka pravoslavna patriotska organizacija, čije su primarne namere da svedoči ove autentične istine pravoslavnog srpstva, pre svega u kontekstu svetosavske državotvornosti. Dakle, da se pokaže i u meri naših mogućnosti dokaže da je moguća jedna drugačija Srbija, Srbija koja se gradi na temeljima koje su gradili naši sveti preci. Dakle, sve ono što je sveto i čestito i milome Bogu pristupačno treba da bude uzorna situacija, odnosno uzorna vrednost i nama današnjima i naravno našim potomcima. To je najkraće rečeno primarna namera, odnosno primarni cilj postojanja otačastvenog pokreta Obraz. Kao što i samo ime pokazuje, Obraz je pokret, Obraz je otačastveni, to jest otadžbinski, jer otačastvo je stara srpska reč koja pokazuje da je u pitanju zajednica ljudi koji veruju u Boga živog i istinitog, dakle u Boga Oca, Sina i Svetoga Duha, pokazuje da je moguća jedna drugačija Srbija mimo partijašenja i strančarenja, dakle mimo onih zađevica i svađa koje unose veliku pometnju, kao što vidimo u posljednjih 10 godina, najčešće bez ikakvog razloga, da mnogi ljudi mogu da se prepoznaju pre svega u duhovnom kontekstu, da mogu da budu bliski, da mogu da budu u jednom akcijnom jedinstvu, ali zbog raznih ujdurma, raznih zamešateljstva, oni se nalaze na suprotnim frontovima, političkim, to jest ideološkim. Koliko smo mi danas u ovom trenutku daleko te vaše ideje? Pa ja mislim da mi nismo daleko u onom primarnom smislu, nismo daleko. Jer mi smo ipak potomci Svetog Save, danas je dan Svetog Save, prosvetitelja srpskog otačastva, kao što se i peva u Troparu, otačastvo svoje prosvetio jesi. Dakle, on je pre svega duhovni otac svim Srbima, ne samo onim Srbima koji su bili njegovi istorijski savremenici, nego i Srbima koji sada postoje na kraju 20. veka, odnosno na početku 21. veka, i svim Srbima koji će biti i koji će postojati u srpskoj istoriji. Sa druge strane, vi ste i tekako u pravu, mi jesmo daleko u onoj meri u kojoj smo se udaljili od onih vrednosti za koje je živeo i po kojima je živeo Sveti Sava srpski, prosvetitelj srpskog otačastva. Dakle, Sveti Sava je mera i merilo svakog Srbina i svake Srpkinje u prepoznavanju našeg života. Da vidimo koliko smo istinski dostojni da se nazovemo potomcima svetih Srba, to je da se nazovemo potomcima Svetog Save i svih svetih Nemanjića i svih onih ljudi koji su živjeli za krst časni i slobodu zlatnu. Ako sagledamo situaciju u kojoj se danas nalazi Srbija, ako sagledamo odnose među ljudima, među političkim strankama, ne čini li vam se da Sveti Sava živi samo u legendi i mitu, a da je daleko od nas samih i da gotovo
u većini nas uopšte nije? Nažalost, jedan broj Srba koji je zaboravio svoj duhovni identitet, koji je zaboravio istinski priziv svog ličnog postojanja, porodičnog postojanja, društvenog, nacionalnog, državnog i opšte čovečanskog, i tekako je izložen toj opasnosti da žive na jedan neautentičan način. Dakle, da ima problema i u svojoj porodici, i u društvu, i u svemu onome što se tiče njegovog staleškog identiteta, dakle u svojoj profesiji. Sa druge strane, Bogu hvala, puno je Srba i puno je Srpkinja koji žele da budu zaista pre svega dobri ljudi i koji su shvatili da nije moguće biti dobar čovek ako nemamo izgrađen duhovni identitet, dakle ako nismo ukorenjeni, ako nismo utemeljeni na onom tlu na kojem je i stajao Sveti Sava, na onom tlu koje je on posejao svojim delima, svojim podvizima, gde je posvedočio ljubav prema Bogu i ljubav prema rodu. U toj meri, dakle, mi možemo da vidimo koliko smo daleko od Svetog Save, odnosno koliko smo daleko od Gospoda Isusa Hrista. Danas, prepodne u jednoj emisiji na Radio Beogradu, jedan intervju gde je bio gospodin Momir Vojvodić i gospodin Momir Lazić, gde smo govorili o značaju Svetosavlja danas, bilo je slično pitanje, da li Svetosavlje predstavlja neki poseban oblik hrišćanstva? Šta za Srbe znači Svetosavlje? Šta za Srbe znači Sveti Sava? Da li smo mi toliko napravili u jednom pogrešnom kontekstu legendu od Svetog Save, odnosno maltene ne do Bog da pravili nekog idola? I to nije tačno. Ljudi koji imaju jednu pogrešnu perspektivu, odnosno pogrešan doživljaj hrišćanstva i Svetosavlja, oni misle da je Sveti Sava veći od Gospoda Isusa Hrista. Ali pravoslavni Srbi, dakle svetosavski Srbi, itekako dobro znaju da je Sveti Sava veliki baš zato što je bio sluga Boga živog i istinitog i zato što je bio prosvetitelj srpskog otečanstva. Dakle, Sveti Sava ne može da zamagli naš pristup ka Bogu živom i istinitom. Svetosavlje je u stvari konkretizacija pravoslavnog hrišćanstva u srpskom nacionalnom, odnosno istorijskom identitetu. Bez Svetosavlja Srbi nisu hrišćani. I ovaj izraz, ova služenica koja je po svojoj prilici došla iz jezdičke radionice Bogom blagosloveni osveštene Svetog oca Justina Popovića još pre Drugog svetskog rata, pokazuje taj istorijski, odnosno duhovni, državotvorni, kulturotvorni identitet srpskog naroda. Pokazuje da bez Svetog Save srpska istorija bi bila možda beznačajna, nezanimljiva, u svakom slučaju ne bi bila onako plodotvorna kao što je bila zahvaljujući Svetom Savi. Vi ste i direktor Centra za istraživanje svetosavske državotvornosti. Da, to je jedna, klasično rečeno, nevladina organizacija koja se pre svega bavi izučavanjem, to jest istraživanjem svih onih aspekata svetosavske državotvornosti u raznim sektorima, odnosno sekcijama, pravoslavlje i politika, pravoslavlje i geopolitika, pravoslavlje i bezbednost, pravoslavlje i kultura, pravoslavlje i civilizacija. Dakle, sve ono što čini identitet jedne zajednice, to jest jedne nacije. Kao što znamo, razlika između naroda i nacije je u tome što je nacija državotvorni narod. I na onom tragu velikih mislilaca koji i nisu dugovali svoju misaonu potentnost hrišćanstvu, ali su ipak slutili i shvatali šta znači biti istorijski narod, odnosno šta znači biti neistorijski narod, kao što je Hegel jednom prilikom rekao. Postoje državotvorni, odnosno nedržavotvorni narodi. Ne znači da su nedržavotvorni narodi poput Cigana, Bušmana, ne znam, Slovenaca i nekih drugih manje vredni i manje značajni. Ali to znači da su državotvorni narodi odgovorni za svoju istoriju i odgovorni za one koji žive u okolini tih državotvornih naroda, odnosno njihovi susedi. To je samo pitanje odgovornosti, kao što se razlikuje odgovornost svakog pojedinca, odgovornost urednika emisije, odgovornost novinara, odgovornost snimatelja, odgovornost advokata, odgovornost kuvara. Svako ima svoju ličnu odgovornost i svako ima svoj lični priziv pred Bogom i pred ljudima. Tako i narodi imaju svoju odgovornost pred Bogom i pred ljudima, odnosno pred samim sobom. U svakom slučaju, svetosavska državotvornost pre svega mora da podrazumeva, odnosno ona i podrazumeva u onom jakom smislu taj organski duhovni kontinuitet predaka, savremenika i potomaka. Ako se jedna karika prenebregne, odnosno ako se jedna karika nasilno izostavi, bilo u pamćenju, bilo u sećanju, bilo u aktivnom jednom delotvornom kontekstu, onda taj narod nema kontinuitet, odnosno nema istoriju.